Cheng nuai som pangale singa hmanga thar New Diakkawn Panchayat Bhawan chu Vengthlang District Local Administration Officer Pvt.Ltd Lalhmingmawia chuan hawng. Ni som paruk June sangni somni pali Pathianni zing nga atanga chin hriat lawabo Lalhmuchhuaka kum somli panga Republic Vengthlang chu vawiin chhun dar khat Vengthlang dam taka hmuh ani. Bairabi North VC buatsaihin tukin Bairabi North YMA Hall Gram Sabha neih faina le thianghlimna kawngah inzirtirna neih ani bawk. Clear to te chibai ule sila Lalhmingmawia kania chanchin thari lo ngai thlak chhun zomang. Cheng nuai som pakwale singa hmanga thar New Diakkawn Panchayat Bhawan chu Vengthlang District Local Administration Officer Pvt.Ltd Lalhmingmawia chuan hawng VC te chu khotlang hrai tu dangan tlom ngai pol sang te nena tho ho na tha nei tur le kum upa ti ngai poimo turin acha New Diakkawn VCP Lalhmuchhuaka kai shai hun toy man na hian DLA chuan VC te chu khotlang ro rel tu turami puite thlan an ni a VC malacha ni tur chuan member te inkara inpo na thavon nun angai ti asoi VC sitting po atam thei anga nei thin turin acha agenda nei kherlo po in khotlang mamo dang soi hau shim tura in hmuh khom tam atula hemi konga hian sitting hun ruat big siam ni se VC member te po angai renga om thei lawa VC in thak chang po in khotlang mamo hi ngei to abira nei atul khop mai ati malak na sanga VC te chawin ti theilo po atam thina wangin VC te chu khotlang thila senior te thuron la thin tur te an tho pui VEC le tlom ngai pol dang te na tho ho na tha siam thin turin acha an tho chan mi pui te da pui mo thiam atul ti asoi khotlang a tho khau tor sang te an tho ho that lo chuan ma so na om theilo ti in khotlang hrai tu te po mi pui tam zokin an dua an thlan chu an ni awangin VC te chu tho pui thiam turin acha bokani heti la hian VC te sum hmuna langsar tak 15 Finance Commission grant chung chang po khwalian chona tar langa hemi nuai a hian VC ten na sang an thok thin ti asoya 15 Finance Commission grant nuai a hian kumsang ni somni pakhata changa somni pani second installment chu achenin an thok zo to a achenin an la thok lawa VC te hian hemi nuai a hian kumsang ni somni pani somni pathum ni thum ni li nga thlengin poisa don tur an nei veka he scheme ni lavin grant ani a sarkar lai puin VC te na thona tura adwana ni ati 15th Finance Commission a hian chini basic grant untied fund le tied fund na te chen ani a untied fund noya somho za somli chu development work tan mang chen ani lain adang za somrok chu tied fund ani a final lama man tur ani ti asoi tied fund noya somho te hi a inzatin tui thianghlim le faina sanitation lama man tur ni in asoi boka na tho tu reng Gram Sabha pumpuina angaya Gram Sabha hi kandu kanthlen na hmunani a mi pui ro rel na mi pui committee ani awangin NR tan chaulo po Gram Sabha hi ngai poimo atul ati hei ba ka VC te chukum upate ngai poimo turina cha an khwa harin anin komhlimna hun siam sak thin tur le an hlimna tur ngai to angai ti asoi New Diakkawn VC House thar honna a hian Vengthlang mi te le tlom ngai pol hrai tu te antela asakna atan hian cheng noi som pakwa le singa sena ni a heng sum te hi Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan RGSA atanga hmuh cheng noi som te material component cheng noi nga le singa ba ka mi puiten an tho buka July sangni somni pani abul chanin komin April thakhan zo fel ani Mizoram Sarkar chuan konpui PHC omtura ha doctor anda thar ngopa CHC atanga doctor B biak nun puya transfer ani tho hinimin khan order siamin cho ani a tarlan to angin konpui PHC ha doctor chu document lem hmanga thokani a MZP ten an sha cho nu ama hian banna athelo zui ani June ni som parok sang ni somni pali Pathianni zingdar nga atanga chin hriat lawabo Lalhmuchhuaka kum somli panga Republic Vengthlang chu vawiin chhun dar khat Vengthlang dam taka hmuh ane Bengvarna chudondani Lalhmuchhuaka hi mi bawzong tu ten eden thar BSUP bula ama a ronchuak chho an hmu a ataksa har satna anei om hriat ni chalo ma se he thuzia lai hian thrisel na din hmun enfiatorin namdo ina hrai mek an
ania Central YMA chuan nimin khan Lalhmuchhuaka bo chungchanga hian thu chwa an siama mi bo zong tur hian branch YMA som pahni an ngen thu tar langin mi bo zong tur a thok chuak te chu Republic Veng Upper Republic Salem ITI Mall pui College Veng Phunchong Lungver sai rang din thar simui le rangwa mual te an ne Bairabi North VC buatsaihin tukin khan Bairabi North YMA Hall Gram Sabha neih nia faina le thianghlimna kawngah inzirtirna neih ani bawk Bairabi North VC buatsaihin tukin neih hi VCP puarlel fakumana kai shoya 15th Finance Commission grant sangni somni pathum hni li work plan VC te ruah mana siam chulung rol takin ban pharapom ani Bairabi North Village Fire Prevention Committee ten Kolasib District Pumhuap Kumin sangni somni palia kang mei ven konga loman pakhatna anlak chungchanga MOP Bairabi North President H.VANLANGHAKA chuan khotlang mi puite antran rolna awang hetian din hmun hi thleng thei kan ni ti in lom thu soina nein certificate andon cho mi puite a hmuh tir ani Bairabi Higher Secondary School tan job card pakhatin thlatin cheng za an tho thin chungchanga chanlak atul thole andin hmun mek te soin Chairman Bairabi Higher Secondary School Managing Board Pubil thole achuan mi puite afuya Bairabi Higher Secondary School tan mi pui tho lomla khom dan thua NREGS sum June sangni somni pali thlallo alua July sangni somni pali atang chuan intinin cheng za thoin VEC kuta to lawin Bairabi Higher Secondary School Managing Board in an kut ken to dona hetiang ro mana thar siami mi pui kal khom ten ban pharin lungrol takin an pom bokani President Bairabi North Branch YMA Pulal Monpui Namte Chuan tukin Gram Sabha neia faina chungchang awareness campaign thopui fa hi changkan na ani ti chu athiam takin an tangkai pui ngal thei turin soya YMA kumpuan thopui ramle namhum hal chungchang thu soibuka VCP puarle fakuma chuan Mizoram khopui urban town fa in elna nei meka mitin ten chanlak apoi mo thu soyen 15th Finance Commission grant sangni somni pakhat le somni panni tai ta changin bollo bom semtor chungchang te soifia VCP chuan Bairabi North khochung chungkotina bollo bom panni theu semvek tumni in tunchuma hian abulchan nan bollo bom panni zel troi theilo bom chungko za somnga hnena semma sakani anga semma bangcho sanction local le huna sem chunzom le ani ang ati Ramdanga changa ko valak lo dana kudam thian fai torin ko waching to Paul Pathum ten Home Minister angen Ko Pathum Hachek Viring Tele Bilko Clear ko waching to the chuan Imin Khan Home Minister puke sabdanga office an ko ma thil panga an thlen Hachek Viring Tele Bilko Clear ko waching to the hian tun naya ko vashalna chungchang har sadna sang an to dan le hengan har sadna chinfel ani theina tura poimo le trol an ti te Home Minister ne na hian an thlena Home Minister chon athei anga chinfel sak atum thu ashilani Home Minister chon sarkar thar apiana changa athei angin dan lawa Mizoram paltlanga ko valak lu andau ti soin hun reilo de chungin kan police te po an man tam to hle a chuti rol chon voin thlengin he sum don na hi alakal renga police duty te helin atam jok phei chu an kal thinem ni ti tur ani ati Home Minister chon sarkar in dan lawa ko vasum don na ti top turin thei top achwa zel don ti soin ko waching tu ten dan lawa ko varo sum don na awanga an mani thar ngai po an shal hlei thei lo ta mek hi apoi hle ti in har sadna hi are theina turin sarkar chon ati thei ang ti zel atum don thu soi ko waching tu te chon Home Minister a heng te hi thlenin vaireng te le a chevela dan lawa phur lokova da khom na go down lo omnol hi June ni somthum sangni somni pali ralma aman turle 10 fai sak turin an nge na tun naya sarkar thu chwa certificate of origin pek dan tur hi ahim tok lawa an sha ta wangle ko waching tu te tan thil boy thak tak ani don an sha ta wangin ennon emo ti ri lo rodna te ko wathar chwa zorna thazok le rin tlak sarkar in ngei to apui turle ko waching tu te na mala khawna dan ngei to tura rodna tharte hachek bialin an kova an thar chu an shalna kalkong ber Assam via Karimganj district chunga har sadna an to asut kian pui tora malak pui tora sarkar an ngen na te ziakin an thlenani Dodarshan Kendra Aizol Mizoram Indigenous Games Association le sub headquarters YMA Natel Buatsai Broadcasting Infrastructure and Network Development DD Mizoram Indigenous Games sangni somni pali Natel District chu voin choma khan RD Conference Hall Nathiala nechan ani he hun he district borsa puchaw nu na chon khwalian ni in honga
Diudarshan Mizoram Indigenous Games Sangni Somni Pali Natal District Hunna Income here producer MIF le PEXDDK Aizol Putisia Machuan Akai Shaya Thusoin Kwalian Putsaw Nuna Chuan Natal District He District Thar Pathum Zigami Kania boundary le population lama tamlaw maila kan sum he district dang sum ain ate bik lawani he malak na hi ahlu hle meya zolbu khun lai atang to amizote infiam na choi nung tora malak na hi Mizoram tan po ahlu tak zetani ati puchong nu na chon mizote hi Pathianni du tak asyam te kan ni a he ram hi Pathian min pek le Pathian siam ni in kan infiam na te po Pathian min pek ani a he hi kan pian pui ani awangin he takin mizo nu na hian a betlatani TV te mobile phone te computer te kan man na satnuwa te rol thazat nei lo hi kan tam ta riaw in ni in ka shichina te rol thazat mi nol puin kan nei lai chuan depression ti te anxiety te kan trevak lawa ma se screen ne na kan in omtle nu chuan kan depress lutuk ti te hi kan tong to leng ani ta hi apoi hle ani ti in heng nat na thalo laka kan him theinan hian mizote infiam na Pathianni min peke atangkai emema keimani venga theu kan choi nun le po atul ani ati bawk honna inkhoma hian President Mizoram Indigenous Games Association pula shrai tuanga chuan in lomna thua soya honna inkhom man zo hnuah hian in suknor in sai shrui po in buan in ar pathai in koiba mangin in elna nei chunzom ngalani Didi Mizoram Indigenous Games asangni somni pali Natal District here naktuk lama zo fel thei be sei ani khati zong kha chanchin thar kan puan thei chu ni e